برانسيبا دويامين هالوسطى ماد مسيح ده بصايا هيديا مايا هر هي وتكليا مايا بخديرة بريا جوسس مسيح وروحي بيروز وهاتيا دم زراندن تفي ام تجاري دفج براستيه وي وشكري وبس نوي برندن تشتي داناسينا نامايا باولس آنجي سلاوي وي ياد نامايا جافاسيرا أو بمارا سترانك هيجا مازن وعجيب بسن وبايفين بسني لسر روشه و بوزاسيونا ما ياد ناف جاسوس مسيح دا باروا ديكا و بالا خابدنه كو ام دنا مايا جافاسين را بشا يك و آيات سي دا چد بيجا خده باو خداني ما عيسى مسيح پیروز با يكو د مسيح دا لجهان جهن ازمان هر برکات روحاني لما پیروز کر یا بلکش افا کو گاوا کو او تگهیجا بشا دویامین پاولس شاندی جو پرسپکتیوا باو خوده دو بیجا ام بره به مسیح را لجهن عظیمان رو نشتن و اف جو پرسپکتیوا خوده یا هر هییه اف راستیه که عجیبه جو پرسپکتیوا خوده او جبو جیان مد دما نهاده و جو دما کده را یکم تیده هاتیه دم زراندن دو ویره دو گوتنا گلامپری ده فرمالا ویژیک پس نیده پاولس شاند براستی واتای وان پرسپکتیوین گیانه دیار دکر. جبر کو ام پی ده حسن کو او ده بیجه کو خوده ام ده مسیح ده وکی کو ام دوی ده بجارتن. بخاطر تا امی ببینن کو دما خاندن ما یا وین پیامه ده پای و انگلک جاران تیده دوباره کرن. لفر ما بس چیه؟ یه واتای عیسی مسیحه. چاوا کوی ام دنا وی ده بریا دمزراندنا دنیای بجارتن. دا کو ام ده حسکرین ده لبر عیسی مسیح پیروز و بی قصور بن. ده دربار پوزیسیون استاتوی ما یاد مسیح ده اف گوتنه که عجیبه. وی گوتنه خواه بردوام کر و ده آیتا پینجان ده گوت که خودی ام قبول کرن و ام بون کر و کچین وی کو ام جبری کو جبو کو ام با دست جاسوس مسیح جو خودی را ببن کر لگوری دلخوازی وی دیار کرن. تشت عجیب ده دربار وی بجراندنه ده اوه. مثلا ام ده مزگینی یوحنا باشا یکی ده دخوینن. ام هاتن با ین خواه. لیین وی ام قبول نکر. لی همویان کو ام قبول کرن. وی ماف داینه کو ببن زاروکن خوده یعنی ین کو بناوه وی باور دکن. مینا کو آیت ده بیجه خوده ام قبول کرن. و ام کرن زاروکن خواه. جبر کو ام بخوینا عیسی مسیح هاتن رزگار کرن. و پاولس شاند جوی یکی را دکه. بخوینا وی خلاصی ما بوی هیا. افو کرنا گناهان لگوری دولمندی کرما خواه. ام بخوینا مسیح هاتن رزگار کرن. و جبلی وی پاولس شاندیان بردوام دکه کو وی سترانا پسنه مازن بلند بکه. دا کو دا آیاتا 13 و 14 دا بگهیجه لوتکه دما کو آوشکره دکه کو ام ده مسیح ده دومدار. ام دا آیات 13 و 14 دا دخینن و جی پای واراستی مزگینی رزگاری خواه بوی بهیست و برح پیروز سوز پی هاتن مرکرن. میرا جبو خلاص کرنا مال و ملکن به دست خستی جبو پسن روماتا وی. بگوتنه کدن پاولس شاند بیجه که هر کسی که باوری خواه به مسیح آنیه و جبو دم دمزراندن دیر یکن و باوری خواه بوی آنیه. دی ببه بشک جوی لاشه پی همپا که جواتا باورمندانه که دیره. وان راستین مازن این که بدومداری اولکاری و پوزاسیون ما یاد مسیح ده تیکل دارن. راست و راستن. هیا که مسیح دیسا وره دا که ام ده شیوا زواجا برخ ده بوی ربن. هون دکارن ببینن که اف راستی مازن جدیر گردونی و شاندیره و بیجن. و بگومان وان راستین مازن جبو مجی ده هر دیر حریمی ده سرانساری دیرو که ده در باز دبن. جبر وی اکی اف سترانا مازن یا پسنه هیا. لی افتش سر اکی دن ای نپانی پشکشی مدکه. کورا واکرنا وی زحمته. اف رازا رازدارا به حسانی افه. هون چوا دکارن اراده آزاد باوریه به پیواجوی بجارتنا خودی را لحف بکن خوزی من راوا بکم.
lê nikarim ji ber ku em ê tevahiya bêdawiyê hewl bidin ku vê mijarê li ber lingê cawsis fêr bikin an fêr bibin ji ber ku mizgînî ji bo tevahiya cîhanê ye. Gih bidin vê gotina pir zelal. Çimekî Xwedê wisa di dinyayê hez kir. Em bawer dikin ku ev hezkirin ji bo her kesê ku li ser vê dinyayê jiyan derbas dibe. Kitêba Pîroz di mizgîniya Yuhenna serê 3 de ayeta 16 de dibêje: Çimekî wî wisa dinya hez kir ku kirê xwe ye yekta de, wekî wiyê ku baweriyê bi wî re bîne, helek nabe, lê jiyana wî ya her heyî hebe. Gelek nûçeyên baş ji bo her kesî di nameya ji Romayîyan re beşa 13 çimekî her kesî ku gazê navê Xudan dike wê xilas bibe. Hemî tê wataya her kesî. Petros li ser hatina Mesîh di nameya xwe ya duyemîn de serê 3 ayeta 9 nivîsî: Xudan ji soza xwe sist nabe çawa ku hûn sistbûnê dihesibînin, lê bi sebir re bimere, ne ku hemî helak bibin. Lê belê ev nake. Dixwazin ku mirov helak bibin, lê ji bo ku hemû tewbe bikin, rizgarî û peyam ji hemû dinyayê ye. û ya rastî ev e ku em di hişê xwe de berê xwe didin cihên ezîman, em ji vê yekê re dibêjin nakokiyek xuyayî û ez vê mijarê şîrove bikim. Di kapîsataya me ya mirovî de, azadiya me ya pejirandinê an radkirinê cawsis Mesîh, bi serweriya Xwedê û pejirandina wî ya Xwedê re li hev bikin. Bi dîtina Xwedê her yek ji wan rast e. Bi rastî bi şiyana me ya mirovî, ew zehmetek ku mirov fêm bike, lê di warê statû û pozisyona me ya di Mesîh de çi gerantiyî heye? Ez dixwazim pirsek ji me re bikim ku em li ser bifikirin û bersê bidin. Gava ku em li ser bereketên ku di Mesîh de hene difikirin, çima divê em her roj şikir û pesnê Xwedê bidin û ji Xwedê re şikir bikin. Bala xwe bidinê ku ew di ayeta 6 de çi dibêje: Ji bo pesendana rûmeta kerema xwe ya ku di hezkirinê de li me daye. Çima divê em pesnê Xwedê bidin? Ji ber kerema wî bala xwe bidinê ku ew di ayeta 12 de çi dibêje: Ku ev beşek ji vê sirodan pesnê û şikirkirinê ji bo pesna rûmeta wî bin. Em ê ku me berî li Mesîh hêvî dikir. Hêviya me bi Mesîh heye. Ew di ayeta 14 de dibêje Rihê Pîroz: Yek ku mîrata me ye. Ji bo xilasbûna tiştên ku hatine bidestxistin ji bo pesnê rûmeta wî. Pesn bi saya vê strana pesnê em pê dihesin ku bal li ser pesindaniyê ye. Ku pesne, dema ku em li vê başa Kîtaba Pîroz dinêrin, em ê 3 xalan bibînin: Ku bavê Xwedê me hilbijart û lawik em xilas kirin. Rihê Pîroz me mor kir, heta roja rizgariyê. Îcara çima em her roj pesn û şikirê ji Xwedê re nakin? Dema ku ez li ser vê beşa nivîsarê pîroz difikirim, gotinên vê sirodê hatin bîra min: Bavê me, em ji te hez dikin, em ji te re sicade dikin, diparizin te, li hemû dinyayê rûmeta navê te ye.